Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Let's go! Hey! Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die, and this is my game to play, to claim a brand new name, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this. Oke teman-teman ya, kita sekarang sudah di Jalan Soekarno-Hatta. Terus kita ini lagi ngikutin bus LS01 yang baru rilis dari Karsari Mora dari Prima ya. Ini LS01 Travego. Wih, keren. Ini baru keluar dari loket LS Palembang. Tadi telat ya datangnya teman-teman ya. Soalnya tadi jam 12 apa jam berapa tadi? Jam. Wih, teman-teman ada pada nunggu ini. Tuh, Travego. Nah, kita ada sama DB Channel, ada Rapki juga di belakang. Tuh. Nih. Weh, keren. Kita potong dulu ya. Ngeri juga sendirian ya. Video. Ini agak bahaya ya teman-teman. Keren. Nih. Aduh, sayang benar ya. Tapi alhamdulillah masih bisa ketemu. Wih, keren. Aduh, ikut banget tuh bisa. Oke, ini kita masih di belakangnya ya. Wah, debu nggak apa-apa lah. Yang penting dapat. Coba kita lihat ya teman-teman, menyala apa enggak ya? Sepertinya sih masuk. Nih bisnya nih. Oh enggak, lihat lurus. Oke, kita kejar lagi ya. Oke, kita udah lewat perbatasan dari KM12 tentunya ya. Kita masuk KM14.
tunggu di sini aja ya, di simpang. Oke teman-teman, kita sekarang nunggu di jalan lintas di KM 18 ya, tepatnya di depan rumah makan atau Resto Lalap Buna Cena ya. Nih kita tunggu di tanjakan Mayora ya. Di sini tuh dikenalnya di tanjakan Mayora. Tuh. Kita nunggu di sini. Nah itu bisnya ya teman-teman ya, udah kelihatan tuh. Wah di sini tempat hunting bagus nih. Di belakang truk Hino ini ya. Oh bisa, mantap. Wih. Oke, selamat jalan LS 101 ya, menuju Medan. Aduh, hujan juga nih. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Kita tadi sudah berhasil liput atau ngikutin bus LS Novin 01 ya, yang baru rilis dari Karoseri Moroda di Prima ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.